mangandaita. Ya faluha mi fefu waiwa de zoaita Yesu Kiristo. Bafa umasio malani ama. Bafa avusagi hehan ya munihan. Iyadu. Irama iraina ni umasio bade Yesu Kiristo. Sito bali berehu kheda bawa nerete de famate zoaita Yesu Kiristo. Bate halaya mulai bazuna matai o faza dola fitu ngawane asia formula 5 ilugi 15 matai o faza si 25 ngawa asia formula 5 ilugi 15 imane taro malilo lagi bayo tarai lalu batu bali gemi badana masagere ilugi la bezitelu basula bezitelu bamu Yesu ikuali imane Eli lema sabachthani helo walangiku hana bano erokendra ogel mahania balamane osa sisobada omilaro da mogau ni Elia da bayane mau fakuhi zamu sakura ihalorabo ifoasiru aisa ibe pambaluzuku ba ifabatu ke khenea balamani tanagu boyua dada faiki na moigelia pamorifia ia ba ifuli mo Yesu iguali ba aitu noso bahiza asika mama anu bagustali fabali yo tresiao no malamito bamuturu dana fabali gara batiboka lewat bau ya si mosso motonian yang muni alsnomate la roi lewat meno ai famoso Yesu moi ira babanuan yang muni ada atau zagila ya ira pamela ira kumara ada baunya sanaro Yesu durudaro ada bahagia ya fefu ba ata usibai ira lamane ono lagi da bato si sopa da ira alami sama himai ki moroi bazara sino mo Yesu moroi bagalilaya sino moi moni nia ira Maria banu Magdala ba Maria ina da Yakobo Yosefo ba ina mono Zebedei o ada irugi da balani manganita badai lowalangi sabatelu mangalung dedema bazimane fa'awan wotan funau soaya sawagala bodoroga faurima tera-tera tihe ke khema kinam tasisya ya agai rabanwam bawa nerete de fa'ama tema ya dahe soaya ya ewa urima mafefu ya dedema ya idinotel andre afanu matau ofana irege soaya muhede dramu kekema baba o aurima baba aga irege siku hukus aga fefu o manutuna aga favorifi si otarai drauka badai no Yesu no mangada aga iya irama iraina no masia bade zoita Yesu Kiristo wawai tafefu Yahoo Shalom fahani dedegu bafanatanaku waya ita baz jemaat distrik 3 Delingar so ita baba omasi Yesu Kiristo sinofalana fabela andre tera-tera baba simalke andre inante baba nerete de famate zoita Yesu Kiristo baba ngeholinia sigulidana sitera dari 2000 fake sinorwana hewa ai bagi nante ada ihabui ita faatamu bazamuru boto ya ia dalam dunia corona sino arakaga terasa juta sino mate sino modrei kulidana
laroi keluarga, laroi kamora, laroi dari fusora yo masih bata iya si mate batu corona ade hatola manaro oha fajar baai fada lako batibai ifaiki ia keluarga nia tibai ifaiki asifahat tehnia baba maiki irege te ohe balivata salua bagi nutu adre baru itu Yesu ya ia bawa amatenia ya bawa dela refa terawal roba tuh corona palasi bafa bafa marase di tawania irege mu au ia bawa mau eli leva sabatani hello malahiku hana wano eroko da babe au Yesu adre soto hua zinania ta yerusi si fafana hora zamabali niha khulwalani samusa tu fehaga hora da zamabali niha khulwalani irama inanya masih Yesu Kristo fihede Yesu bemo au iya ya wabarefa hello Bazura 2 Korinto 5 faza 15 sara be mane Noah saibali hora zile irai wangila hora salahinda ina utubali faatul korwalani ita bakhania Yesu Kristo hora bahiza faomasinia pafuroli namania Yesu Kristo itemau makwaya itemau besi-besi te fakau te bulu mate ya wabadala faafuh sabulun sabua gambaran pada ini buat ireya amania berhorata baitaka waafuh Yesus waita Yesu Kristo Hora adro zana asuhu faafuh bafa amante ya wabadala rufa faafuh simane tibai itau puni hakulidani ba Yesu no itaga berwa omasinia ita imilega no sonia haber ena utola teorifi irasa lama di omasima di Yesu Kristo si manusia baafuh baba amati di tangga Yesu Kristo ya wabadala rufa baba ngehelinia ya ita hebisa ita ya ita samati bagaimana mau ke bau anirusi sino ifanwa Yesu hadi aboto pada dada babana horanta hadi aboto pada dada wate fabani Yesu kadamanya mahabana horanta ita kata baba masih ya ita terang-terang basalo irugi mane makha bagaimana tu sino anu baci makha ada babulida ya ia tunggu corona ada tak usah tak tahu ni bapak unifu ita irama ina sabar ke ni akhir musita di fora so sabar atau ita ya ia dahulu na tohare dan ia atau sasa
Baba Manusia ibarat hai kemangaruh bagi rakyat, ibarat hai kesaya fakir dadanya kenapanya ilawan anak, ibarat hai kadang ilaka ibu namanya, bateraki uilang, ba informasi, salua informasi, ibu iya fatwa legona ya corona ada, hana dalam. Dia takut menjalani kehidupan tanpa ada makanan. Ira apa ira ini masih Yesus Kristus. Hadir si ayat lagi kohit terbani basodara. Perintah si tobani fama bali itah Yesus Kristus. Ida ada ikhda rehora falali ni kira bau somasi suaya. Situa, famate Yesus Kristus, situ barilala bawa matul uniha kelombalani. Ama ina no masubad Yesus Kristus, sinahia gua, abo to padagda baya kita adri, udu lobalani berhol. Noso ita bapa gemi bahulata basina yera tihuku ita dalam berda wate forma bernu walani bata ila bata romai walani ane beji fere tua talu ino tua au khusino ina bada sarua Amua bau gemi-gemi baisa gerang ulidan. Timo kalimata. Padata ila hebi sama abang lobani. Padati aku tu padata hebi sama lobani. Otaluara lobani niha. Tibai te atulo dari bawahnya. Sangat lelok terluar lagi banyak hitam. Ada mate Yesus adalah no tahu pada Yesus. Fasika bawa dosari yotari siawa dumalam itu. Bapa rumah keda bati baik awini halawani berhoraja. Babu to ibadah deta. Yesus loba lagi sama zaman ya ita. Yesus sama sama tu ya ita kenapa? Yesus sama masih ita. Bahasanya favorit. Baaba ada jitobani gotanuada bano te arre utama Yesus Kristus. Ia dari Bapak Ibu. Note ngasih kau untuk kita kelemahan Isa. Famati Yesus Kristus. Banoto bani fama tenda kelemahan. Haleko itu tenda. Inhal awuri ita. Fahili ita bagamuan kelemahan. Dan kamu tenda kelemahan Bapak Rita. Bapa nalukun de famati Yesus Kristus. Basi malukun basi no alwa ya ina da unu fata uta dunia haguridan. Basi no kuna ya ina da unu fuhu dunia corona ade. Basa buah bapa mangela mafaulita. Sabua bapa masuki badadku badadu drama ina. Ina uta usia aku. Wangarui lobalani. Bapa omasi lobalani nusulita. Aboto badadenta. Ibe inomonianya sabua. Ya Yesus. Bapa menghuri faulita. Maafifu. Hija
ya ita sobulo banai hiada banomoda zamusa ifasugi ibadatuda hebisa kenoni niada bitolono meisura gazura zinun warwa flauf ngawo si pelezara beni imane sohi zihama bakulayama moroi bazihunu ngalubu ifasugi ibadatuda hewa bagi netuane no fabari bari ita baba maluma fangado banomoda samusa te mai omutu ita banomolo bala bafatu teteku walu to bali baba ata tauna baba ora baba ngatu fudula irama irangina basi baka andre ia siti do ita baya situ putu baba masiro wala simane kau irada mito sino tafai hago badaro bailo malani no begino andre iwa sohi zihama bagolayam moroi bazihonu aluba sohi naso kita kai baba matao malani irepetola te abelo ita zamusa irugida daro bailo malani yang betul bayar borong ke ita basi bawali ni tanda batete te halia moroi bai saya ni nola telu ngabo si fitua ni fakau ia hewa ai ikewo ia bai taha balu hede nia hula nomo biri ni ohe babanapa ia tulu mangaka ita ni suno ni fola ke ni de Yehova lo lagima sawagelo sino tehekun khemaya aga iramu secara khusus sudah aga Moreba distrik 3 Dengar ia aga funau soaya bahwa setiap keluarga mafalua ni foto ibadah keluarga fatu dada matua Yesus wasodra untuk bagotoluama efahumu Maria bersama bafau rahuma mabawa batema za bersama Mari ketua Yesus, arwah tetap mama tenang bakal. Fefu barunya Kristo, kofu itu sosora agasonya. Rana tetap mama belum rana, ena utaya baru tenang. Ebelah kisah kemani ada batuma, ena asonya. Baruam lefaluha atau sasa, tak lalu lagi nu arwah lama. Beri kebama nutana saru, ira sofel kesana dengar, si tebai, kofu itu soso ira, heso ayah, dama togo kafuna, mangada beraga salah isodernya uban negara, fahumu ira, etarai pimpinan pusat, irugi pada era, si manoga tenaga medis, sotangani kesehatan, ya uga bekerapa abel. Basi manoya aga orang pamama, mereka bapa arudata, bapa notena fatolosa si otarai taungke, batu Yesus no mengatur aga, yadu.